Is mis Niamh is afar go bhfuil a cártagrúm a bhí fudach an eile Meòrachadh, an chéileann scianach áling. Beaga in táisií. Tá cutramach a bhí faighinn plachs na Rudan siimplíonn seo. Stácha go bhfuil ar bethe caran sochgar. Traffic ar an eoin scianach an dé tarcúí Ro-ràdh. A chunne le ítear dáirinach. Sinú hén, na sláte. Come on, chuna déine. Tá ura trí aichging agus rí Niamh nar a hitse amach. Bhfuil deislis an seo. Hai ma. Am san tre seo, cannig chi mírí duine ácha eile. Whoa! Blasta. Agus dhéimh mí amach mar a bhíos iad sin a cárachaigh. Blasta. Rudan, Beaga, Bòidheach. Leis go bhfuil ar bethe ar feasnas trainge, coltach rí mòran eile, ha mise go aon go mad duilich a bhí seachnig theicneòlas agus fhaighinn an túil. Urannin sé bhí lorach áte sábhach an an nátar an ruta searir a hon. Ach, bha mise riamh a géirí fáiseolach an an jiffergáin. Han talamh faighinn, ha an chéileann scianach a talamh. Ha mi Meòrachadh a gáil ar Ro-ràdh, cáirí Meòrachadh Kate. Ha dhéiche an an Iòga agus ha go má fáscailte bhí dhaoine ure ar sanna bhí lorach fás. Hello! How are you doing? Good, how are you? An táiseach ha sin na stad ag aonde na háteach in coffee a searlumm ar san ullachaigh gus dúntalchaigh meòrachas. Ha sin na dulga bùth-obrach a ha caiithrí bhí gar freibhachaigh chéin, stéigte ar beantain agus a bhur. Chaneal beach ítearacham ha roim. Now let's begin. So I want to welcome you to a short journey with your body, your mind, and your center. This is a short body scan and guided meditation. I'm going to invite you to take 3 deep breaths together. We're going to go in through the nose. Big deep breath and out through the mouth. In through the nose and out through the mouth. Ha mi an cánig a aon duilich a bhí ag fós nar a ha duine eile a stúrich session mar seo. A cha Josephine go má lua gar socrachaigh, agus ha mi a ferachcin go má fréimhíte. Ag am nar a ha thar cléisin an loib sláinte slúint, ha an dá seo ar an aonse na hocrachaigh a ferachcin nas éfachich agus nas anarich. You can just come round when you feel like it. Sin díreach álainn nach rá. Agus chorá físim gan rámí cho tense ráie. Chanéile a táirst an aine sin san lá, díreach sanna bhí mar, okay. Ha dáir airst an seo. Ha fis am an ruta seád lúmsa sé a bhí ag díreach an lá, mis tíú chatal, agus es múnigh mí ein diffid páirst in bóhaig acad. Ha mis múnigh go bhfuil mí dal fíoching sin a nach. Ar chanéile isa mí ein de hénach suring dal chatal in it. Ba mí gubhínam chatal. Gubhínam chatal. Un minute eile agus bhí mínam chatal. Ha mi dal bhí a gabhfuil an lá go más sochgar inis. Agus rubig na slútiche. Ag fás aníis ha sin na glúasit go bùth-obrach Mandala.
a chur peamraí pepper a déanamh dealmhacha cearcolach agus geometrach a ha cúteach an a bhí a solúracha na Inntinn. We're going to base our mandala today on the sea and the lochs up in the hills. Ha bhí a caiad da agus patterin a tarst listanna sochar gan Inntinn. Ha ga mo haring chun an jeiribh am. Me sé fíochain níos muinche éad a bhúr agus is acad na a haid cho dáracha is inar sin na a haid sin is asca ar an trai haid Is a cat, she is. Pís big. Uinge. Is talamh a dó gan bhur na a haid go ma rápach. Cha tarst orm a bhí ferach gan ag fós. A me sé Gent genta nach chuile. So ha mi géirí rut mar sinna dhéanamh. Ha ferach gan útrum agus neochiúntach, tolchas siimplí a ha sin na cáil mar ina bhí. Cés atsa ha sin I dhéanamh seo gur son nach smuinigh sin éad. Dé bheith sin I géirí leicil as. Tá mi géirí le glas a bhí as mainichaigh mi an amrí teach. Tuci mi sin a me sé smuinigh éad na ruta na ha ar tachirst. Dá eile. An dá eile agus Yeah. a bhí nas slútiche. Ha sin deirbh gotálí na míanaan socialtas rutan mar sin. Ha cearst ha go me cútamach go bhfuilú a gapáist an gníomhann mar seo. Agus Ha mis mainichaigh go bhfuil seo dá cho snach ar san sinna dhéanú. sé Chaneal mi sé mainichaigh ar cásan bí an drasta. ar dat an bí eile. Ha anasach a bhí a lárach rutacin a ha sochrachaigh an fóim a ha dal na mo cheann. A cha seo a goprachaigh. I finished my mandala. Mine is not what I had thought it would be. Well, mine didn't really go to plan either. I didn't think it was going to look like this. Ach, Fami géirí can be a cat gama sparsel or hatar spars acum na hami savur. So Fami géirí can be a dateach agus salier. So Sean fer acum sa. Ha cho Alan. A bhfuil. Ha. Sean féad acumsa. Ha shelf na feraching acat dí ha dalmar. A leicil Licolas. Is A ma sin licolas. dé sin a géirí. Sin míorhlach tapla Casla Josephine for sin chomá. You're welcome. A feraching Seinn an jai session na matne, ha sin na meòrachaigh ar na reinsin. Sin an seo se rút a ha mi hín a dhéanamh lum héin ach ha díadach Ha go má Jeffrey sin ar a ha duine galenting. Gotúirí a gealaite. A bhfuil is a dhéanamh sin tárnat bheith hain. Ha go cín seach, déad an lá, gal fós, meditation, hanile chuma sa ha in meditation ag Josephine. Ach, ha tá rutain is a ríad a dhéanamh le tain agus díadach gan gatorst ar falbh agus a cudisteach na a bheith hain. Yeah. Ha sin a canneach ag rí tigi a ha a roi bùith obrach van dhaoine an ceanna jés an Iòga. A Ceangal nátar trá fréimhachaigh neo Seinn meòrachail ar a cuairsteach le eich agus cáin. Ha beacon óil char an muna ha rám, a cha cét mar is ábhaist déisiil ar a hon. Ha sin na tars na brachan dhéin gus feraching ein ar na ha fóing agus gus Ceangal a dhéanamh rís an talamh. So here we go. Feel the sensations under the feet, and if you start thinking, just come back into the feet and how it feels. Doesn't it feel lovely? The grass does feel really nice. I love the grass. And there's mud here. A dhéanann gan rámige an bicin anasach an toiseach, fe a feraching má a caiiseach an san ír a súnis bhrácan. Ha cúte gra go bhfuil buanach an sláinte an luib seo léit drúim nas díirich agus cria nas aling. Cúte rí Ceangal rí se chrúne cé. An jay a bhí ar cuairsteach le nátar, ha an tam ann a gáil ar turas le tigi trá áran Meòrachadh. OK, ha mi a feraching go má dragol min seo.
So I'll play it round once and then I'll join in, and then you guys join in as and when you feel you would like. Sa chiad dul amach ha mi a ferach gin caran féin bháchail mun an Seinn, agus ha mi a strí a bhí cóirsteo. Ach, seach go bhfuil cét a gabhal ris, ha ag am chuiteach go mór. Ha mi a ferach gin go súr a bhí déanamh fuaim. Ha ólaichan a falbh lena réimen. Han aringach a cruach ag ferach gin de Ceangal a ha go cuachgach. Ha fast dúin na tían bhó bhí a ferach gin mí chóirsteo, a cha a bhí gad fúteach chéin trán seo go buanach go. How are you feeling? That was lovely. Really, really nice. It's weird though because at the start it felt kind of unnatural because I've never done it before and it was like so different to anything I've done before. Yeah, but you eased into it more and more, which was, it was lovely. It was really calming. Great, and the dogs loved it. They loved it too. Hanna con toliche. Hanna con ag fosh. Yeah, hayet ag fosh. And jai lá gar pútaigh chéin slíon úr a thuh ar naintin, ha cét un dúlan eile a churóing. At sa ha ag rian a dal fua. Channéan knock as animalis an jelan skianach a haun an 3 meter da chore, a cha cét ag ínská go bhfuil an sealig jungantach. Calfo grain hashin dal. Well, hashin dal sus a faighinn shops han me and dogs the ache eirefillers on Iòga jana. Sé slí a bhór a haun chun a bhuilich, chuig chiad meter. Sé fír a hooray. Wow, het go mafashk. Iòga mulach knuicht. Samen wie 4 ritten ure a haantje go kindach. Caiad arás an lá ha táirí gabhal isteach. Van jalbhaigh Mandala, go bhí a Seinn lena cáin, go bhí mulach knuicht, díadach mi héins cét. A cha mi dúntalchaigh gáin ure san mi hén a fútaigh, a bhí a Ceangal rí nátar agus a bhí a dúnaigh amach ólaichan ar beitha láil. Agus fémar deach sláinte, gun deach látir a gabhal san sin. Stocha gan de chail sin dal fóin na gréine, ach thuair sin lorach sí na áite. Sláinte bhór. Sláinte, afar deirigh go lá sáirite.